पाउसेद युमफम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी स्कूल थिंगलाबसु ऑनलाइन द क्लास चथरे मणिपुरी स्कूल की महिरोइ सिंथि याउदे कोरोना नंबरम ओइदुन त्रिपुरा द स्कूल कॉलेज थिंगदुन लेरबसु महिरोइ सिंगी मांगजब कया अदु मेंखत जानब ऑनलाइन द क्लास चथरे अदुब मणिपुरी लोलना तंबी ताकपीरी हाइबा प्राइमरी स्कूल की मणिपुरी महिरोइ सिंगी दमक्तदि हाइरिबा ऑनलाइन द क्लास तौबा याबगी खुदोंग चाबा लेतबरा त्रिपुरा सरकार की डायरेक्टरेट of Kakbarak and other minority language na sintuna online da Manipuri lol khangbo oja singi oriental program toba yarabadi Manipuri mahiroi singi damak online da class toba yaroi da maram leite panbe abade Tripura da primary school kunmari da Manipuri lol tambi takpiri haina sarkar ge record da che sang da leire class nipan phobagi tamna balarik su leire aire adobo criteria matungina ayamba school da class amata yawba mahiroi tara sudre natragna school tamba sonagi manipuri mahiroi kuntra phoba sudre englishing amaga sampon marfatrani pandagi manipuri tambi takpi ba hore hariba manipuri school singda ngasi phawda manipuri lolgi oja haptana leire lola si khangba sarkar gi school gi oja khara deputation da puraklaga takpi tambiri hari asumna samesya kya mayuk nariba asida kakbara El minority language loisang da hana leramba Manipuri lol yengchena da mioi kana amata ausik leitre atop pau amadana ani suba web bharat doctor chatret tarakamapan sikre bharat covid laichat ki ani suba web asida ausik pau da punna doctor chatret tarakamapan sikre chatkiba thangza Indian Medical Association thokba report ani suba web da khwaidagi masing jamna bihar da sige makha tarakba atop pau amadaso Government sahi tarit thau mamal hengkali besi COVID lakani khang bagira Congress. Lairaba miyambuk karimnaba igai khumnadaba amasung responsibility leitaba wanga ngangba mina lale haijagadabani aibasi BJP na khangadabane. India da sahi tarit BJP lengak asina thaugi mamal hengkatuna laklibasi COVID lakani khang bagira ain MPCC ki media panelist M Suresh Kumar phongdokre. COVID lanteng asida Congress na government da phongdok liba wafamasi rajniti ki lalongni haina BJP ki vice president na phongdok ki wafam adu bo bahum piradun ngasi MPCC ki media panelist M Suresh Kumar hai MPCC ki president Govindas konthok jana phongdok ki wafam adu miyam ki awaba khangna government ki asoiba da khut thindun aibane Congress ki maike ki phongdok liba wafam adu BJP ki government na amasung luching basing responsibility yaudaba thawong ke torok bana ngangan jabani asigumba fiba masida covid laichat asi khangdra Congress na political ki lal am oina miyam da lan honana ba honari aina phongdok basi laibak thibane mangnai ki government ki asoiba da phongdorak liba wafam basi democracy chatpa leba ngabada opposition party amagi mathongni haibasi BJP na khanglam da basi laibak thibane Congress na phongdok liba wafam basi aran bani aina BJP na hairibasi karamba wafam no aibadu mayak seng na khangninge lale haina haijaba asidi aran ba tawba mina haijagada bane government ki asoiba chumthokpa amasung phongdokpa Congress kumba party amada lale haijo haigada banate haibasi miyamna khangnaraba wafamne nagalamorom dana CM na sangaramba Thopal hospital ki oxygen plant phamung taradagi hena sinaba yadre Surya Kumar COVID-19 thengna da khona bada leingaksu asoba khudong chadaba kaya mayuk narambadi yai adubo Chief Minister N Birena mamang thagi kunthamathoi da Thopal district hospital da phamung yangkhaida oxygen pinabagi damak sangaramba PSA oxygen plant adu somna dage patient taradagi hena oxygen piba ngamdre aina Khangabok AC ki MLA Okram Surya Kumar na phongdokre Khangabok amadi Thopal Assembly constituency da COVID patient sing puthok pasin tawnabagi damak AC ani sigi frontline warrior sing da ambulance sing khosinabagi thorom ama Congress bhavan da pangthok laduna wafamasi MLA na phongdokhebane Mangnai phamung jangkai da oxygen pinaba plant sangaram laga phamung taradagi hena piba ngamdaba haibasi langa kimbari leinaba sing yengchen bio District Hospital asida ventilator tara leiba ICU unit am hangnana bagi awat pa anesthetist amasung physician athu matam da tharaklagani aina Chief Minister da lauthoklam daga ngasi phawbada thabak da onthok pidaba asisu athu matam da yengchen bio aige ngasi gi ambulance sing adu arirak subo ena constituency ani sigi task force sing da mamang thage kunmathoi da Congress bafan da pangthokhiba laikhidraba Prime Minister Rajiv Gandhi ki ningsing thorum da lauthokibagi manungda yanthokpani aire Panbajapati tha asigi manga dasu MLA asna Thopal amasung Khangabuki task force da ambulance amam yanthokrabane rap mihat pagi case da maru oina chena ba bioi police na kapada sokle
रेब मी हाटपगी केस मरुगोइना चेनब मियोइसिंग मनुंगदा अमब ओइरिबा फरीजुल रहमान पुलिस की नाथोकनब होनबद पुलिस नंगै कापद फिवम थीना सोखरे एगोइस फरीजुल रहमान फिवम थीना सोखिबगा लोइना बारबेदादा लेबा फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल FAAMCS दा एडमिट तौखे थौदोगदो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट की बेदलांग मरी गनकना सर्च ऑपरेशन अमा सथरिङैदा थोखेबने थौदोगसी के मरी लेना असम पुलिस की स्पेशल DG GV सिंह हाई बेदलांग मरी गनकना सर्च ऑपरेशन अमा सथरिङै मनुंगदा एक्विसिंग की मरक्तगी अमा पुलिस तगी नाथोकना होनारखे मधुदा पुलिस मंगोंद वार्निंग पीबदा यादबदगी तंगाई फदना नंगै कापखिबने महक नोंगैना पानबदा फिबम खरा थीना सोकपदगी हॉस्पिटलाइज तौखे रेब अमसुंग मी हाटबगी केस आसिग मरी लेना मरु ओइबा 21 अहम नासिबुल अली फरीजुल रहमान अमसुंग मुजम्मेल साइक यौना पुन्ना मियोइ तरेट फाखिबने आतोप पाउ अमदना थौरी यानदुना सिरमले इम्फाल ईस्ट के हाइगांग PS की मनुंग चनबा पंगईदा लेरिबा मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज MPTC की डबल स्टोरेज के रूम नंबर 9 द फॉलोअर मसागी का मनुंग थौरी यानदुना सिरमले हाइरे थौदोगदो ngarang dongyai matung pung amaga minute ni forum tapata thengnarakibane leikhedraba mioi adugi maming jam khothang hawkip sahi kuntraga mathoi apop leikhedraba खाइखोमंग हौके कवे सोसानपुर की लांगजुल खुलदगिने माके फॉलोअर नंबर ना 18193 नि हाइरे थौदोगदो की मतंगदा हाइगांग पुलिस स्टेशन ना नेशनल डेट की केस समा रजिस्टर तौदुल लोखतखिबगा लोइना थौदोग अदुगी मतंगदा इंक्वायरी चथगरे हाइरे मेट्रो एक्सीडेंट थोक्तुदा मियोइ कुंतरुक सियन केबगी मतंगदा थिजिना डिमांड तौरे थासी की अंगनबदा मेक्सिको सिटी दा मेट्रो ट्रेन एक्सीडेंट थोक्तुना मियोइ कुंतरुक सियन केबगी थौदोगदो लाइहा की मरी लेदब लोइसंग सिना सेक्शन दबदगिनी आइना मगै क्यादगी फोंदोंनरखिबगा लोइना थौदोग अदुगी मतंगदा असुंबा वेल सथनबा डिमांड तौनरगले थासी की तरुकदा अकुटपा मफम अनि की मरक्ता लैबा रेलवे ट्रैक की सरुक अदु निंखाइरकपदगी लैबक थीबा थौदोग अदु थोखेबने थौदोग अदुगी मतंगदा हौजिक हौजिक थिजिनबगी थबक सिंग चथरी आइना मेक्सिको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ना फोंदोरखिबगा लोइना इंजीनियर सिंगना सेम साबदा सेक्शन बगवाटपदगी थौदोग अदु थोखिबा ओइरमबा याइ आइना मियामना फोंदोलखिबा अदुगी मतंगदासु कुपना यंगसेले नॉर्वेगियन इंजीनियरिंग कंपनी DNV के स्टाफ सिंह डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ना कौखतुना वहंग पोंगे थबक चथबा हौखरे करीगुंबा कंस्ट्रक्शन कंपनी असिगी मैकेदिगी असोइबा लेरमलबदे कंपनी असिगी लाइसेंस ककपगा लोइना लोगी ओइबा चपचाबा एक्शन लौगतकने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ना थौदोग असिगी मरी लेना थिजिलुबदा कंस्ट्रक्शन डिजाइन दा असोइबगी ममी ताबा थेंगनरे मियोइ कुंतरुक सियन केबा एक्सीडेंट अदु अथॉरिटी सिंगना यामना हाक्सिना लौबगा लोइना थिजनबगी थबक अथुबा मतमता लोइसिनबा होनारगनी हाइरे मरगसीदा जेल द थाजनख्रे थासी के निपान के निबिदंग द एमसु SQ की कॉम्प्लेक्स द ग्रेनेड लांगसिंदुना पोखायन बद चेनबनी हाइदुना पुलिस न फाखिबा खागेम पली हुइड्रोम लैकाइदगे हुइड्रोम अजित एलाइस लंगदाई सहिनी फुगत तरुक अपोकपा S शरद कुमार ngasi CJM इम्फाल वेस्ट न जेल द थाजनख्रे अरुइबद कंटेंट सिंग असि के मरुइबा पाउ खरा असि पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असेदागी येंबिरिबो पुनमक पथागसरी चैनल असिना तोमदा कानाबदि सब्सक्राइब तौबीद्रिबसना सब्सक्राइब तौबीरमलोइना लाइक एंड शेयर तौसु काउबिगन प्रमपो अमकाना थागसरी।